Mai ka goi na ta mi tu channel kharu laudare asai July tarik chui na kanai kum singnai na chui na charuk the gun few mail the Manglong local newspaper king in sam the call Infal July tarik chui na khat United Naga Council with Deputy Chief Minister Nemcha Kipkenta, Council of Ministers Pam Kharit Lagalo Khong Manipur Governor Ajay Kumar Verla Khaw petition tikanthe UNC Thelaina Nemcha Kipkenrui Deputy CM Bam Khaw Bam Maiti High Constitutional Conflict of Interest Naibam The Tuna Sakani UNC Tom petition Khaw Tai Mi Tuang Lam Khaw Jun Tari Rut Na Kanai Kum Singne Na Chui Na Churuk Nung Tai Chief Minister Khaw Memorandum Tilaukan Tungi Tiki Lat Daw Lomang Mezang Rui Governor Khaw Sada Tungi Tuna Sakani Petition kautai constitutions articles phai kharik sruk nga padai ton principle khani values ti hai ngak law na nemcha kipken ti hai council of ministers pam khari lagal law khang demand sukane UNC tun demand tai military ru na kathum kum singnai na chui na churuk nung naga civilians churuk ta lailon wi5 village korinim talana siloi laukan me le karyang nai me khau demand sukan tongi kum na mi ton case kau hai unlawful Activities Prevention Act Bangkau Police Terrorism Case to na registered Sulaukan Chongi to na Sakane UNC Thailai na FIR Kau Hilau Mai KNFP Kuki National Front President Group Tai ST Thangboy Kipken Deputy Chief Minister Nemcha Kipken Tong Kagan Rizai Mai Num Mai Phome to na Sakane Mi Hai investigation tatkai Bam Mai Khani Rule of law ta lummak mai public way khauti pat law way to na sakani Governor Rinamcha Kipken ti hailagal law na free and independent investigation that kaina states constitutional khani legal procession hai lumnu mai thia khau that kai law khang UNC re demand su kan the petition khau ta UNC to chartered of demand jun tri group na kanai kum singne na chui na churuk nung ti law kan metai kaloi na tining daw law dat kan chonge Tamanglong July tarik chui na khat Tamanglong College re sai kum BA khani BSc first semester academic session kum singne na chui na churu khore chui na chanai khang admission sulau my students nun khang induction program empowering new beginnings to my team bangkhau lang lau kan the program the student gong than mai nun khang academic system institutional values khani campus kau tana ba mai nun hai ti thai lau khang lang kan chonge induction mung khau tai changkha liu ngau mai BSc 5th semester re zai lau kani kum na N Rose kon mai assistant professor department of education re principal faculty members staff kani students nun ta riu lau mai lat sa lau kani kum na gong than mai students nun khang departments dong faculty members nun ta kani lun ti lian kani Kamung Khautai James Pamai examination assistant officer in charge for academic bank of credits ID Kasiap Maitwang Intuk Mai Lam Tai Salo Kani Khani NEP 2020 Bangkau 4-year undergraduate program tuang selling features Kani exam lam kho Salo Kani David Zengam Lungka My Joint Coordinator IQAC and Program Coordinator Re Student Code of Conduct Dilaw na Kaniu Kuwaita Discipline Kazaw na Lungningut na Guang ni Medwan Kang Samdan Bam Kang Sakani Dr. Ninglu Head and Associate Professor Department of Political Science Re Student Goi Kau Intaw Kanton Digital Hai Kage Nai Mikau Piulaw na Kaniu to Academic Kani Career Goals Kang Lunglaw Kang Sakani Dr. Kintu Izinang Marem my principal Tamanglong College Re students koi takatiu law may lat salaw kani kum na class gongku tan khang sa kani inbu na academic kani co-curricular activities koi khaw active suna kazaw bam khangni salaw kani principal te students nun khaw kani tong oza nun le duang da gai na college tong panti hai kaba nai na loi law ngam khang salaw kani press release Mai Matthew Bam Khaw Cham Gai Mai Miton Cham Je Re Tipat Pitwangi Kalam Kithu July Tarik Chui Kum Singne Na Chui Na Churuk Winai Pau Gai Gongdin Pan Mai IRS retired Kai Bang Khaw Namlalong Tamanglong Headquarter Ward Number 2 Kai Khut Mai Katuang Phumling Mai Pastor Deacons Leaders Kani Nampui Nampu Nondoi Guang Kadui Launa Blessing Worship Program Nai Lau Kane Mi Mung Khaw Tai Pau Gai Gongdin Pan Mai Rui Kandi Mai Semroy Sunagong Puni Mai Ru Nagathum Manipur Legislative Assembly Election Kau Ringu Nagathum Tamanglong SGSC Kau Candidate Akhat Sunading Papni Te Tuna Kau Indaw Palau Kante Mi Tuang Luan Kau July 3 Chui Na Khat Kum Singne Na Chui Na Churuk Puinai Awangkul Khani Hauchong EDC segment Kanai Kau Reformer Present Leader Nam Tuang area tuang khani social and political leaders nun gan riksuruk ngapu inburui area mai mansai ching khin suna pau gai gungdin pan mai kai bang khau ngak lauthe tatkan megan kha politically ka chang kam bye INC NPP NPF khani BJP khau tatkan sini asailuan suna thu pau gai gongdin pan mai chon candidature da lung khatna chun khatna suna machuang khang lung ding la launa kau indaw lauthe kandi megoi chu lau thai lau megoi rini machuang lau pdiu khang sang hoi mele ka zaw na karian pituange
well-wisher and supporter awangkul and hauchong ADC segment ringuna kathum Tamenglong STSC Tamenglong July 3 nakat National Health Mission Mobile Medical Unit kani PMJAY GOAN Bangkhaw July 3 nakat nung free health camp Kachunluang C Center Tamenglong Ward number 7 kautat kai kan the health camp kautai healthcare services in sa khang tilaw kani milung kautai medical consultation in sa khang pu tilaw kani kumna blood sugar test hemoglobin test in sa khang sulaw kani eye examination ni sulaw kani free health camp kautai district hospital Tamenglong ton doctors nurse laboratory technicians kani by my officials nunre free service sa tilaw kani health camp kautai kadai suna gansu ganthai nun hospital tatanga mak mai nun rui kadaw cha mai tai la lau kai kani kumna ka ge nai mai healthcare service tilaw kan mai khangta kachung luang kunbuk tong leaders nun rui thon ku mai indaw kani Infal July 3 nakat KCP tong cadres Daina churuk rikaniu tuang ri bansin chui na tachat gaza na homecoming ceremony headquarter IGAR Mantripur Kri Infal West District kautat kaikan megan kautai deposit sulaw kan the homecoming ceremony kautai Manipur Chief Minister Yomnam Khamchan Singh Manipur tunglalu khori bansin asud gaikan make asaingan may lung khaw bansin sing tasat high state government rilahan gongdat ngam theituna sa kane kumna government kathan February 3 pung khaw kasiam dat kan metam bansin chingkhat phainai hai lataw kane mi lung khotai phaichruk thu government armories korilatat kan me bansin nun tayi tuna sa kane kamung khotai Manipur Home Minister K Govinda Sri Manipur State lung khaw nai me armed groups kwai khaw chu zang mai kan yu kai han gongdat na state ti hai ti zaw ka lodat khang appeal su kane kumna sai bansin ka zaw na gong mai nun khang revised surrender scheme of 2018 bangkhaw kanyu tong entitlement TZ mai tai ti pap ni the tuna sa kane homecoming ceremony khatai DG Assam Rifle CRPF tong IG State Police tong high ranking officials kani bai my officials azur re ka zaw lo kane KCP gathers nun surrender sulaw mai ri bansin nun pang khotai AK series rifle RPGs pistols grenades IEDs detonators ammunition kani wireless sets nun ka zaw gai kane New Delhi July 3 nakat need paper leak sumai lam khaw khani students nun the security forces re ban kai ba mai ti hai nuni mak mai indaw na leader of opposition Rahul Gandhi Priyanka Gandhi SP chief Akhilesh Yadav kani Congress MP nunroi Prime Minister Narendra Modi kai ma khaw protest kai kan me khaw Leader of opposition Rahul Gandhi ta police re detain su kan the kum na ba me opposition leaders nun Priyanka Gandhi le SP chief Akhilesh Yadav ta kasaw na protest kai bam mai khawtai rui indong galaw gai kane video footage ko Prime Minister kai ma khaw sit in dharna khani slogans kaw bam mai Congress leaders nun ta security personnel nun pongan bam mai haw kane Rahul Gandhi renit paper leak sumai lam khani students nun ta attack sumai lam khawla daw khang demand su kane students nun ta attack sumai hai India tong kai khun goi ta attack tong di the tuna sana aside to government answer ti magna tanu magi tuna demand su kan tonge India khang lung su mai goi students nun khang inchu mai lazan sulaw mai taka haw mai goi roi Prime Minister kai ma khaw darna dung khang gongai tho tuna Rahul Gandhi ri ko tong social media handle khaw post law kan tonge protest kai ba mai Rahul Gandhi khani Congress MPs nun ta police vein khaw phungtat kan mai lam khaw Delhi police re mi ton cham hi ba mai lung khaw ngan thu official statement ti pat kan mage Tamenglong ting night luan dui luang bu tari chui na kanai kum sing na chui na charuk Lau chuan kalan ting rai na ye ting sin muak na ye sing bang ting rai na ye dui luang bu tari chui na kathum kum sing na chui na charuk Lau chuan ting rai na ye kalan ting sin muak na ye sing bang ting rai na ye Mai ke goi na king chui na king lau mi khang ta thuan ko mai in daw we asai kang thu chom hai khau ring ngal lau the in chuan khong ru ma khai ke me kan ri king in sam da la kho thuan ko the